Kachongdat damji kedam bom apora hut men jer songkram sa phan theklong ledet. Sonsi bolong komaji mate Bokulia Police Station ke parlo sikaring ti arong amikar joy kramsa asopo jer songkram sa kedam tang jang mi po chikloni phai troxia jo arni Bangalore kachongdat damji pu kedam bom mahut men Tinsukia Express a train along amat Karnataka pen parchot adimalong theklong ledet. Bangso train number laki 22502. Lasi bangso bang po pan madule theklong pusitami 7099771880 along ke pachini japan ahemasor lapen damrapet ajir poche pochero atum chuningri padopon. News text report Karbianglong News Channel. Birta Life News Channel Advertisement Manager Albertson Timung Chomang Arideng pen Aringkiso Ahir Kangtang. Nijang Karbianglong Socheng constituency i text get along hurchodut pen non anta kang samse derajok kaike ta Karbianglong aduya hoy kedo aradatum kisum kachechak nang. RG dinklui pen aduya hoy kithir thederajok pinile thota chomang atum pen Birta Life News Channel Advertisement Manager Albertson Timungaphan aring kapaso ahir kangtang rakajok sai jokje Hamren Civil Hospital along ansi kachelangaphan Banglo. Bonta aring kiso ahir kangtang rakajok Hamren Civil Hospital along edet ajoksi Hojai Hospital an cheponang koklo. Kedamtang arni text get along hur ke chopen Karbianglong angkang pialong chethang plupa pita non kikibom team Karbianglong keja CMMP MLA tum aduya hoy thir thip japhan kachingbai kavedet ke kupi. Meghalaya asi Langlong chor along anta menang humri lo bonta team Karbianglong keja tum ke aduya hoy kithir thip nang japhan hadak araraphan ningkapathe ka humri dam japhan apor chipi pelapen Thir tip aduya hoy aputha kaching ki ka veke mai thai kido oa jok ma mate give and take alam the aputha kachidon dun tong ing samri luma. Tong sekot pen aduya hoy thir tip aphan KAC pen dengpon serak nang ji pusi KSA pen sodak pen Karbianglong Autonomous Council ke ja tuma phan lam the chepaklang. Kheroni pen kamsing dera Karbianglong News Channel. Nangli la bangso border aputhak nangli ko PC pupon ponon suluk sodak dokok api border problem sa bang ke permanent lakso ka resolve dia phan bang kenang solo no athema ajir dingklu tan no dak la puson longle ka claim reclaims pen ka post seroi to so apu itu me dam de bang atum ke anwang sita nang ke kabye phache bori bo kuala tuma bangke public along kachini dung kadidong ateng pulong te civil administration atum ba police force atum ta civil dress pental atum te abdol lochi jogno ko kachirab dundu aga aku tum theglong alang tuma hin ban ke thengna chukum cho dong sor langke bang chora ta hapu pan district magistrate additional SP lapana duty nang chedun bo jo lokson theglong labangso border aputha along penangan RG dingklui pen khotona dolo sitame ratcharia song BJP song atum non pusame labangso border aputha RD gi BPD aputha nang ko PC pupa hormuk border ahok lama bangke first of all bangke border the magistrate level si resolve na ye polo hai sita pune that law polo rangte DC level si resolve na both district counterparts DC pen pu DC so a level si resolve na po tar la so ni polo te non bangke chief secretary anta lo chief minister level dam yulo la sinon bangke chief minister level dam lo polo te both government of Assam apen government of Meghalaya la bangso chingki pen in consultation with Karbianglong Autonomous Council. Athema daka 6 schedule area pena si Karbianglong 6 Autonomous Council aphan dak chingki ponsi pravjin pen bangso government level pen si la bangke solution bang banang kokpo party bang ke kalang tema ta party Karbianglong la pen nijang Karbianglong along non ke border aputha ka ke sami suluk sodak ke dover ke dak nijang Karbianglong langhem phi border along sinon dolo tangte ladak border chairman dokok pusomte nangli pining thedam duji ladak do pute isia bangke la civil administration tumpen police tumpen asapsu dak chingkiching wai pen hedi abat border talks afana bang ma status go maintain ye phanong first step ke an ye bangke joy chedi hai athima non ke status go bata maintain te dalo
ang pen border talks bu ke la avidet lang lumati la non ang bong ke aman da pu claim jam dam jam song si man de komane dam po benar ta dam lo wang bang bang po nai sek dak di dam thu po ko na ni pini sek dam ko yo la ko son si claim jam man lumati la si government level bang ke ken ang so lo sing ka wai la si bot Assam government pen Meghalaya government tame immediate la bang ke sitting dosi jiwai sar na kok pula bang karena bang kisungo ka mali ke claim pon unang po claim nang pola bang ke tema serious issue lo non pini ke bang hin thom bang clear ang sulo pena bang ke thilo pulo te pulo pena bang don thor bang hemme na ke pulo te pulo solam nang dokok lo Ciru boleh ciru. Toh, pini ke cengsi lah bangso nilu tu Karbi Anglong herangki atau nilu tu dak media pini jetong rapet nang litung lah bangso media soli pen ini. Solang do Karbi Anglong rat doan apa ni kardom paju riglok kardom. Local jasong pen kardom. Lasi ke cengsi pini nilu tu pini lah bangso amai mana lah bangso nang litung herangki tingnu. Kiwang nang ko kalam thebang nilu tu ning prung pame. Athema isi ning gi prung da dolo ning duk da dolo lah pen ilitum Karbi buka cipu da ilum ceterak memi. Lapen Karbi Anglong long senilitum non ta nilitum ladak. Ehem irit elong le pelang ke do buta kace thanda ka terak pinian ni nilitum. Pipoloma nilitum Karbi Anglong rat ka do ko be ki bi ki thi sa puta amek prang lap lo. Nilitum ahoy elong le aputhak kai ke nilitum Meghalaya pen do set thak set. Ke cho ki jun do ke dam ke cho ki jun ka choklem to dam helo nilitum do set thak set. Kopia polo Ladak Karbi Anglong rat ki bi ki thi sa putumanta chini laplo thek laplo kupia potma niltum laso alam alum kai kita ponang re lasi an ki bi ki thi sar pi sar fu ponang lap apiran ta niltum ladak tim Karbi Anglong alang litum dak Karbi Anglong atok anu alang litum dak Karbi khai longle hem rit pelang Karbi Anglong hello Karbi Anglong arlo kedo longle pelang hem fu kolotang te nilitum ahoy along apong lo nilitum ladak kiso ke ponang erenga hu ke sonang mirit elong le evir kibi elong le pelang non bang so bang khai Meghalaya long non bang Meghalaya so nang ki thi lok kopia polo nilitum tim Karbi Anglong do clip ke labang nilitum kachini gang tum ke nang sot kopia phelo nang litum lang ding ke lang prong ke lapen nilitum haladak arni ki ong pen labang so kache song nilitum haladak khai apan long ri Tomon thi pike banga jok iskola hem kana hokdun Nijang Karbi Anglong kaparlo lakhasir kep amreng constituency arlo Doyangmuk High School kana hokdun Doyangmuk High School headmaster ahin pen kapachini pon men atumi aru chekloni phai kep arni anarlo chitim apor tomon the pike banga jok school class 10 room lapen office room asar nung thengpi bap laplo school barenda asar nung anta oipon laplo Bangso tomon ke thepik aporahut student atum ka phere pen hangjo jalo puta pachini pon Lapen osomara phanta class ke thanjita ka siksak the upo lesi KAC education EM school inspector atuma phan chuning ripon prabjin pen bangso I school repairing jia phan pachini pon lasolo kot kana hokdun arnam teplong nowai bil lamsa khan arong hemrit henopon pusi berta longdun Kheruni pen kamsing dera Karbi Anglong news channel হঠাৎ 12:30 মানত এনেধৰণৰ ধুমুহা আহিছে যে আমাৰ তেতিয়া আমাৰ লেজাৰ টাইম আছিলে লেজাৰ টাইম শেষ হোৱাৰ সময় আছিলে সেই সময়তে এনেধৰণৰ ধুমুহা আহি গ'ল যে তৎক্ষণাত আমাৰ অফিচ ৰুমৰ যিটো গছ আছিলে অফিচ ৰুমৰ গছ নহয় অফিচ ৰুমৰ ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা যি গছ আছিলে গছবিলাক একদম ধুম পৰি অফিচ ৰুমটো নষ্ট কৰি পেলালে তিনবেলাবোৰ সম্পূৰ্ণ নষ্ট হ'ল লগতে দশমমান শ্ৰেণীৰ যিটো কোঠা আছে সেইটোৰো গছ পৰি পেলাই টিনবোৰ নষ্ট হৈ গ'ল লগতে চিলিংবোৰো ভাঙি পৰিছে লগতে আমাৰ যিটো বাৰাণ্ডা আছিলে বাৰাণ্ডাটো উৰুৱাই পেলাই প্ৰায় 200 মিটাৰমান দূৰত পেলাই দিলে লগতে কিচেন ৰুমৰো টিন পাতবোৰ নষ্ট কৰি দিছে আৰু ইয়াত ক্লাছৰুম কেনেকৈ আমি এতিয়া শ্ৰেণী পাঠদান কেনেকৈ কৰিম চিন্তা কৰি আছোঁ এতিয়া স্কুলটো এতিয়া গছবিলাক পেলোৱা চাফা কৰা এইবিলাকতো বহুত সময় লাগিব পাঠদান কৰাটো বহুত অসুবিধা হ'ব যেন লাগিছে সেইকাৰণে মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে যদি কোনো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিলে হয়
আমাৰ পাঠদান কৰাৰো সুবিধা হ'লে হয় সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ আৰু যে সকলোলৈ অনুৰোধ যে সোনকালে যদি কিবা এটা ষ্টেপ গভৰ্ণমেণ্টে বা আমাৰ হায়াৰ অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা লয় তেনেহ'লে অকণমান আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পাঠদান কৰাৰ সুবিধা হ'লে হয় আৰু মোৰ স্কুলৰ নামটো দয়মুখ PVN হাইস্কুল দয়মুখ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং মই প্ৰধান শিক্ষক IC